Amahoro y'Imana mwe mwese abadukurikiraho mwamuherereye hose mu bice bitandukanye bigize isi yacu. Turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025. Mu isi y'imikino hari kuvugwa iki aka kanya? Nk'ibisanzwe rero murabizi neza ko ikipe ya Rayon Sport y'abagore yari irimo ihangana na Kampala Queens FC ya hano mu gihugu cyo muri Uganda, imaze kuba iyinyagira rwose kuri penalite zigera kuri enye kuri eshatu. Bikaba bishatse kuvuga ko ari bwo bwa mbere mu mateka ya ruhago y'abagore mu Rwanda u Rwanda rugeze mu mukino wa nyuma wa Sekafa mu makipe yabaye aya mbere iwayo, aho iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore imaze kuba itsinda penalite enye kuri penalite eshatu za Kampala Queens FC. Hanyuma rero bikaba bishatse kuvuga ko iyi kipe ya Rayon Sport imaze kuba yerekeza finali, ni ukuvuga ngo niyo ihagarariye u Rwanda. Hanyuma rero urabyibuka neza ko ku munsi w'ejo w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, perezida wa association ya Rayon Sport ni bwana Tadio Twagirayezu yageneye ubutumwa bukomeye cyane iyi kipe, ndetse anayisaba kwegukana iri rushanwa. Uranabyibuka ko byaje kuba binatangazwa ko bahise banabishyura ibirarane byose bari bafite cyangwa se amafaranga yose bari bafitiye kugeza amagingo aya rero. Uranabyibuka kandi ko ku munsi w'ejo w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda bagenzi babo, ubwo ndavuga ikipe ya Rayon Sport yaje kuba ihangana na Kiyovu Sport, hanyuma iyitsinda ibitego 2-0. Urabyibuka neza rwose, ibyo ngibyo twabikugejejeho 5-5 nk'uko byatangajwe. Ni ibitego byagiyemo bitsinzwe n'uyu mugabo witwa Asmani Ndikumana. Hanyuma rero ni igitego cyagiyemo ku munota wa 44, ikindi kijyamo ku munota wa 90 ushira wa 91. Ikipe ya Rayon Sport ikaba yaraje abafana bayo neza, twabigarutseho ku munsi w'ejo, tubigarukaho cyane rwose, twongera tubishimangira. Hanyuma rero n'ubu ngubu ikipe ya Rayon Sport y'abagore nayo imaze kuba nayo iraza neza abafana bayo. Ubwo bivuze ngo hano abaturuka hano ibwami mu Rukari hano i Nyanza rwose barimo barava mu bwiza berekeza mu bundi, aho ikipe ya Rayon Sport yaba mu bagabo ndetse no mu bagore ikomeje kugenda ikora ibitangaza. Tujye kuba tubigarukaho akantu ku kandi. Kiriho cyo nakubwira ko ubuyobozi bw'iyi kipe ya Rayon Sport hari ubutumwa bundi baje kuba bagenera iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore imaze kuba yerekeza finali, kandi ikaba ihagarariye u Rwanda. Icyo usabwa rero ni ugukomeza kubana nanjye, reka ngusaba gukora subscribe, share na comment, tujye dukomeza kubana umunsi ku munsi. Hanyuma wowe uzajya ubonera amakuru ku gihe, avuga imikino, avuga politike rimwe na rimwe, ndetse na basketball, indi mikino yose igiye itandukanye iba iri kugenda igucaracara hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hanyuma tujyana gutya tugasimbukira niyo gitego inkingi, tukareba iba bigenda biri kuberayo. Hanyuma ntatinze, urabyibuka neza ko hari ku munsi w'ejo w'itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, ikipe ya APR FC yaje kuba itsindwa cyangwa se isezererwa n'iyi kipe yo muri Sudani, ni Al Hilal. Yayitsinze ibitego 3 ku gitego kimwe. Hanyuma rero bituma iyi kipe ya APR FC, ikipe y'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda, itagera finali. Urabyibuka neza n'umukino wabaye ku munsi w'ejo, izi kipe zihangana kugeza ubwo baje kuba bajya muri extra time. Hanyuma extra time niyo yaje kuba ituma iyi kipe ya APR FC itsindwa ibitego byose bigera kuri 2, naho iminota 90 yo yari yarangiye ari igitego 1-1. Hanyuma rero bajya muri extra time, twabikugejejeho akantu ku kandi. Ariko noneho ikipe ya Rayon Sport ikomeza kugenda ikora ibitangaza umunsi ku munsi, yaba mu bagabo ndetse n'abagore, nk'uko biri gukomeza kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga. Urabyibuka neza ko mu minsi yashize twigeze kuba tukubwira ko ikipe ya Rayon Sport y'abagore iri guhatana, iri mu marushanwa hano muri Kenya, niho barimo gukinira. Hanyuma iyi kipe ya Rayon Sport y'abagore akaba ariyo ihagarariye u Rwanda mu bagore. Iyi kipe rero yakomeje kugenda yitwara neza, igenda itsinda imikino igiye itandukanye. Hanyuma urabyibuka neza ko ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2025, uyu Twagirayezu Tadeyo
Bwana Twagirayezu Tadeyo yaje kuba asaba iyi kipe ya Rayon Sport mu bagore ko bagomba kwegukana iri rushanwa. Nta kindi kintu abatumye, bagomba gukora ibishoboka byose bakegukana iri rushanwa. Hanyuma yaje no kuba anagirana gutya abagenera ubutumwa, babishyura amafaranga bari bababereyemo, barangije kandi uyu mugabo ngo yaje kuba abasezeranya miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda nibaramuka batsinze uyu mukino bakerekeza muri 1/2. Ayo ngayo ubwo bishatse kuvuga ngo bamaze kuyakenyereraho. Hanyuma ikindi kandi hari n'andi mafaranga baba bagomba kubona, nayo miliyoni 3 bageze finali. Ubwo iyi kipe ya Rayon Sport mu bagore yibitso miliyoni 6 z'amafaranga y'u Rwanda nyuma yo gutsinda iyi Kampala Queens FC ya hano mu gihugu cya Uganda. Rayon Sport y'abagore ihagarariye u Rwanda yageze ku mukino wa nyuma, irushanwa rya Sekafa ryo gushaka itike ya CAF Champions League y'abagore. Umuyobozi w'ikipe ihagarariye u Rwanda yayigeneye miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda z'uko yageze muri 1/2 kirangiza, mu gihe hari n'andi asaga miliyoni 3 z'amafaranga y'u Rwanda igomba kubona kubera kugera ku mukino wa nyuma. Bivuze ngo ikipe ya Rayon Sport mu bagore yibitso miliyoni 6 nk'uko biri gukomeza kugenda bigarukwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye byandika amakuru y'imikino hano mu Rwanda. Hanyuma rero reka dukomeze ducukumbure n'andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa muri ikipe ya Rayon Sport n'imikino uko yagiye igenda kuva itangira no kugera igeze finali nk'uko wagiye ubibona. Hanyuma rero twakubwiye ko ikipe ya Rayon Sport yamaze kuba yinjiza penalite 4 kuri penalite 3. Hanyuma rero umunyezamu w'ikipe ya Rayon Sport yaje kuba akuramo penalite 1, yayiryamye rwose ayikuramo, byanatumye rwose iyi kipe ya Rayon Sport ihita isezerera iyi Kampala Queens ya hano mu gihugu cya Uganda. Wakoze cyane, nkubwire ngo Nyagasani akomeze abane nawe, tuze kongera guhura no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Bye bye.